MP anipatie summon kwa SNS na akakataa. Nikamwambia basi nimtumie kwa WhatsApp, akakataa. Sasa nimejileta hapa kuongea na DCIO kwa sababu nilikuwa nataka aniambie kama ni yeye ametumana mimi kama mama Githunguri, mjumbe wa Githunguri, ni vile uoga kuhusu mambo ambayo ilikuwa inaendelea pale Githunguri. Na DCIO hapa na timu yake na DCIO, hata yule anasimamia criminal investigation in the region anaitwa Dr. Mugambi amenipigia leo asubuhi akaniambia sisi hatujui maneno kama hayo, hao ni wakora, na mimi nafikiria wao wanakupigia simu, wao ndio wanaamgatu watu na wanaua watu hapa Kiambu, na kwa hivyo lazima tuwafichue na tujue ni akina nani wale ambao wanamsikia simu alafu wamezima simu. Kama yule alinipigia simu sana amezima simu jana yote, hata leo amezima simu, na jina yake inaanza na jina Meshira, anajiita Meshira. Nikituma M-Pesa kwa hiyo namba ndio nijue majina yake yote, nikaona imerejeshiwa na Meshira. Kama hakuna Meshira kwa DCIO na kwa DCIO hakuna mtu anaitwa Meshira. Kwa hivyo those are the people who are mercenaries hired by politicians to intimidate, kill and abduct. Kwa hivyo mimi nataka kutangaza hapa, maisha yangu iko mikononi ya serikali. I am a public servant elected by the people of Githunguri. Anything happening to me, tunajua ni akina nani wanatumana. Na tunajua ya kwamba sio hao tu wanatumana, hata wanajileta. On Saturday morning, Mheshimiwa Kago Walepia ambaye ni MP aliyokuwa Githunguri alijileta na gari yake, na tunajua gari yake na ndio alitumia kwa ofisi yangu. Akakuja mpaka kwa geti yangu na akapatana na watu ambao wanafanya kazi kwa ofisi yangu, na akasema kuna kijana mmoja ambaye ametoka kwa kijiji yake mwenye anafanya kazi kwa ofisi yangu ya CDF. Akasema anataka waonane mwanaume kwa mwanaume. We will not take that visit ya Kago Walepia kwa ofisi yangu lightly. Tumeona waheshimiwa wakichukua bunduki na wakiua wananchi. Ukweli sio kweli? Hapa Kiambu tayari tuko na watu waliuawa Thika na MPs. Tunajua it is alleged that MPs waliuawa. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo sisi mtu akitumiwa kama mwanasiasa kuja kwa ofisi yangu kuthreaten mtu anafanya kazi kwa ofisi yangu, as a mother and as a leader, I have a reason to report and to follow the case. We want to know what business Kago Walepia ako nayo kwa ofisi yangu. Mimi ndio nimechaguliwa Githunguri. Na jamani, mimi hii maneno nikiongea nataka munielewe. Serikali ya Kenya Kwanza haina heshima na wanawake. Kama iko na heshima na wanawake, serikali ya Kenya inafaa inipatie bodyguard 10. Saa hii nilikuwa na bodyguard moja walinyang'anya. Sina bodyguard saa hii, walinyang'anya. Vile tu walinyang'anya Gachagua bodyguard, that is the same way walinyang'anya bodyguard. Ndio wanidhulumu alafu waanze kusema tunapigana kisiasa. My life is in danger. The life of my people who work with me is looking for government offices. Ya pili, rais alikuja Githunguri. Hakuna mtu alimkejeli rais. Hakuna mtu alipigia rais makelele. Kwa nini wanatudhulumu? Kwa nini wanatupiga? Kama hao wanasiasa walipigiwa makelele, wajipange ground, hata wao wamechaguliwa huko ground. Waende ground wajitetee. Kila mtu amechaguliwa, hata mimi nimechaguliwa Githunguri. Lakini nisitumiwe mimi kama kinga ya aibu yao kama wameshindwa kufanya kazi, kama wameshindwa kujitetea, mimi nisitumiwe kama kinga yao ya kujificha. I need the government of Kenya to protect me. I am aware that on Saturday morning hawako wanataka niende Githunguri Stadium. Wakati walinipigia simu usiku kwangu kwa nyumba kapahali naishi na the surrounding, kulikuwa na gari nyingi sana za Subaru zilikuwa zimewekwa huko. Wananchi wanaishi na mimi ndio walinisaidia. Wakaanza kupiga hizo Subaru mapicha. Wakati hizo Subaru ziliona zinapigwa picha wakapotea. By the time the media was arriving, hizo Subaru zilikuwa zimepotea. My life is in danger. I need to be protected as a leader, as a woman leader in Kiambu County. And I demand to be protected because I have the privilege given to me by the Constitution. Tuliona vile kukiendelea kule Kasarani, Mweki kanisa ya PCU. Tuliona vile kulifanyika kule Olkarau wakati tulikuwa tumeenda maombi. Tunajua vile kulifanyika kule kanisani wakati wa kesha ya kurusha mwaka ya 2025 kule Nyandarua.
tear gas inarushwa kwa makanisa, mawe inarushwa kwa makanisa. Tuliona hata Nyeri pale ACK wakati tulikuwa na sherehe huko ya kuwapisha bishop, kuna vijana walienda kwa hiyo kanisa na wakapigwa mawe. This is becoming very, very scary. That now we have no respect with our churches, we have no respect with God. We can send tools to any place to prove our political might. And this is going to attract the wrath of God. I am calling upon the President of the Republic of Kenya, who is the Chief Executive of the Republic of Kenya. You must rise up to the occasion and prove to us that you are the Christian you claim you are. You must prove to us that you are really the Christian that you have always told us you are. Wakati watu walirushiwa tear gas Nyandarua, hukuongea. Wakati tear gas iliwekwa kwa kanisa kule Nyahururu, hukuongea. Wakati mawe imerushwa kanisa ya ACK Nyeri, hukuongea. Jana mawe ilirushwa kanisa ya PCA Mweki, hukuongea. Na wewe ni Mkristiano. We need to rise up and condemn that. Mimi nilikuwa natangaza kwa redio mwaka wa 2005 na 2006. Mimi nilikuwa mwanaharakati 2007 na 2008. Na mimi ninajua ni nini ili happen. Ile kazi tumeanza, zile shughuli za siasa tumeanza saa hii, ni kama tunarudi pahali tulikuwa mwaka wa 2008. Wakati kulikuwa na political unrest and civil war on matters political intolerance. I am requesting that it is time for us to go back to the drawing board. We must be sober. It is not about politics. Watu hawakulangi siasa. Watu wote wanakula maendeleo, hawakuli siasa, si ndio? Sasa it's time for us to stop those dirty politics and focus on helping our people and reviving our economy. Kwa hivyo sasa, kwa sababu tumeongea na DCIO, tumeongea na wale wamesimamia maneno ya ulinzi Kiambu County. We have spoken with the county commissioner Bwana Nkatha. Tumeongea na the regional criminal investigation officer Dr. Mugambi ambaye anaishi Nyeri, na nimemweleza ya kwamba Githunguri tunataka amani, na Githunguri mama alindwe, na wafanyikazi wa CPF na constituency ya Wamuchomba walindwe, na mimi nipatiwe back my security. In fact, I'm demanding 4 security bodyguards to guard me because I deserve it, don't I? Yes. Na wale walininyang'anya security, unajua mlinyang'anya ndio mnivamie. Sasa nataka security yangu irudishwe with immediate. Yes. Asanteni sana. Na iko twalia na iko yule. Okay, muthenya wa mothe ndio Githunguri, goko Kiambu. Tondu ndirahurirwo thimu hindi ino president arokaga gwakwa kuria Githunguri, ni thimu iratuikaga ni ya kuma gwa CCIO Kiambu. Ngirwo ni ndirabanga anake moigiririe president, ngirwo ni ndirabanga maandamano, na ngirwo ndikageria gwikira stadium. Ndera guku nigetha ndigathie stadium rĩrĩa president arokaga. Nitho nijui ni moe ni nyende na ground Githunguri. Hello. Yes. Na leo nimetigagira mahota kugererio ndi kuu, na magikiruta wira musafu muno wa kuhurira thimu kunyenderia guoya kundumira ngari itaramenyekana citarĩ na number plate, na andu akwa marutaga wira wa ofisi yakwa ya Githunguri ya CPF, na arĩa marutaga wira wa ofisi yakwa ya constituency makienderio guoya, makihũrĩrwo thimũ, makĩragwo nĩ DCI ũramahũta thimũ matikoine nyũmba, nigetha rais agĩũke atarĩ na andũ mangĩmũgia. Na rais ndangĩirwo Githunguri. Na rĩu andũ arĩa mararuta mĩtugo ĩyo ona ti rais. Acio nĩ andũ arĩa megũkũ meciragia nĩo moĩ siasa gũkĩra arĩa angĩ, na marenda kũhũthĩra borithi na DCI nigetha megite thoni cia siasa. Na nĩndĩrenda kuga atĩ ũhoro ũcio nĩ ũthiĩte too much, tondũ mũthenya ũcio wa Saturday rũcinĩ rais atanakinya thaa 8, mheshimiwa ũrĩa wathurĩtwo Githunguri, ũrĩa warutirwo nĩ andũ ngĩkĩrwo wĩtagwo Kago wa Rĩndia, nĩokire wabici yakwa ya CPF Githunguri, na ndiyo ahetwo hinya no, tondũ ahetwo hinya nĩ wananchi, tondũ ndathurĩtwo. Agĩũka wabici gwakwa akiuga nĩ ekwenda kuona mũruti ũmwe wakwa wa wĩra, monane mwanaume kwa mwanaume. Na mũruti ũcio wa wĩra nĩ amwandĩkĩte wĩra wabici oro ĩyo. Niĩ ndathurwo ngĩona mwanake ũcio nĩ mwega na nĩ arutaga wĩra mwega, ngiuga ndikũmũnũha ngĩmũcokia wĩra. Rĩu nĩ akoretwo akĩenda mũno kũrũa na mwanake ũcio, no kĩte kũmũgĩra na ngari yake personal, na twĩna mbica na twĩna evidence ũrĩa tũroiga. Na nĩ oigire nĩ ekwenda muonane na mwanake ũcio mwanaume kwa mwanaume. Rĩu ngoria atĩrĩrĩ, nama gũkinyĩte hau nginya mũndũ ũtarĩ mũthure nĩ andũ ena hinya wa gũthiĩ wabici ya mũndũ mũthure
kwenderia aria marutaga wira wabici iyo guoya ni mwana keso tondari na mugambo tagathoni nikio ndoka guku nigetha hure riboti mwana kiosi angihutio ni mundu mwana wake angihutio ni mundu mutumia wake angihutio ni mundu kagwaretia akorwo Kenya na tutienda kumenya kana manyuaga cai na rais kana akomaga bedroom ya rais ndio tutirenda kumenya ithuĩ gĩthũngũri tũwĩtwo athurire Gathoni wa Mũcomba nĩguo na ithuĩ gĩthũngũri ona gatiba yũĩ Gathoni wa Mũcomba nĩwe MP kana Kagoni agwetwo nĩ rais kũrĩa mĩtambo igũrũ kana nĩ moyane matũre ndaga igũrũ macio nĩ mao gĩthũngũri MP ũrĩa wĩ gatiba-inĩ ũrĩa ũĩkaine nĩ gatiba nĩ Gathoni wa Mũcomba na andũ arĩa marutaga wĩra gĩthũngũri arĩa marutaga wĩra wabici cia thirikari nĩ magĩrĩirwo nĩ kũgitĩrwo na kwoguo Kagwarĩtia nĩ kwenda etwo nĩ borithi oria gĩraga kĩwabici yakwa oria roria mwanake ũcio ũrutaga wĩra wabici yakwa kĩ orio nĩkĩ arenda wabici yakwa na orio arenda atĩa na Gathoni tondũ niĩ ndĩ mũtumia wene na ndĩraiguire nĩ arateire wake niĩ ndĩ mũtumia wene na andũ aya nĩ moĩ njigagwo aroga rĩu niĩ gũka kwanja kũnjema ndio aranjũria kĩ na nĩ ndĩraiguire nĩ arateire wake nĩ ambia cokie wake ona tiguo athiaga ĩni ũcokagia ũrĩa woka niĩ ndoiga nĩ kwenda kũgitĩrwo nĩ thirikari wa mbere tondũ ndĩ gatiba-inĩ kĩũĩkaine nĩ gatiba privilege ciakwa cia mũjumbe nĩ njagwo nĩ kũheo bodyguard na nĩ mandunyire bodyguard ngoretwo itarĩ na bodyguard na nĩ mandunyire bodyguard nigetha macoke manyenderie guoya koguo ndĩrenda njokerio bodyguard na ndĩrenda inya tondũ ndĩ mũtumia ndĩrenda kũgitĩrwo nĩguo ndĩnengerwo bodyguard ciakwa inya rĩu ona korwo mekũhota kũhe ikũmi nĩ mahe nĩ tondũ ona nĩ ndĩrona in the future ona nĩ no nduĩke deputy president na atumia arĩa marutaga wĩra wa siasa taya taniĩ na toĩ wĩ haha ũtuĩtwo MCA gĩthĩna na toĩ wĩ assembly ya Kiambu na toĩ wĩ assembly ya Kiambu na angĩ me haha nĩ mekũbatara magitĩrwo tondũ nĩ tũrona nĩ ta tũmatharau twa kũhũthia mũtumia atumia tareke ngũrie kĩũria nĩkũ president arĩ athiĩ akarũgama ngari igũrũ akaga kũrecognize mũjumbe ũrĩa mũthure kuo akarecognize ũrĩa waingatirwo nĩ andũ nĩ mũrĩ kuona nĩ kũrĩ wona president athiĩte kũu nĩrĩa ararigana kwao arĩa athiĩ akaga kũrecognize mũjumbe mũthure no tondũ niĩ ndĩ wakĩrire nĩ mũtumia nĩkĩo maranjĩka matharau macio maranjĩka nĩ matharau maranjĩka no na nĩngenaga makĩnjĩka matharau tondũ andũ a gĩthũngũri manyendete ta nyama mamene na andũ a gĩthũngũri nĩ manyendete wa mũico nĩ kwenda kuga atĩrĩrĩ president witũ nĩ aratũhũrithania gũkũ Kiambu na nĩ ngwanja ma ndenda kũmena ũmena tondũ rĩrĩ president ũka gĩthũngũri enda gwaka bara aranengera mũndũ ũtarĩ gĩtĩ-inĩ nĩgetha manjie kũrũa na ũrĩa gĩtĩ-inĩ okorwo nĩ thoko araronji aroka akanengera mũjumbe thoko na thoko yagĩrĩirwo nĩ gwakwo nĩ ngabũ rĩu gũkũ Kiambu haro iria ciĩ gũkũ mũndũ ũrĩa ũratũma irwo nĩ president William Samoei Ruto tondũ nĩwe ũrahũrithania tongoria aregire kũrũgama gĩthũngũri nĩkĩ oige arĩ Cing'ang'a wĩ haha ithe ndarĩ hau aregire kwĩra arĩ Cing'ang'a we arĩ Cing'ang'a tigana na haro ya thika ya Madaraka tondũ mũjumbe ndakaga thoko nĩkĩ thako yakagwo nĩ matangi aregire kũmarũgamia hau marĩ erĩ nĩkĩ amarũgamie haro na marĩ hau rĩu wĩra wake nĩ gwĩta mũjumbe kamwĩra bara kĩwake thoko mbeca 250 million nĩ cia national government agacoka kĩra wa matangi kĩwake thoko makahũrithanio erĩ niĩ gwakwa gĩthũngũri ndoigire ndĩrenda haro na nĩkĩo muonirwo na thoko ya gĩthũngũri ĩkĩrũnjwo ndathire ngĩnyitanĩra na Wamatangi tũkĩrũnji thoko twĩna mũnyaka mũno yarũnjirwo nĩ gavana na Gathoni ĩracoka ĩrarũnjwo rĩngĩ nĩ rais tikĩrĩ sawa rĩu thĩna rĩ nĩ kũrĩka nĩkĩo kĩrĩka kũrũnji nĩ tũkĩrũnjĩte maita maingĩ nĩ kũrĩka kĩu nĩkĩo kĩũria ndoni ũguo nĩ tondũ wa rĩrĩ kaga ũcio wa rĩngĩ ũragwetagwo ngari igũrũ nĩ rais rĩ rĩrĩa rais arĩgĩte gũka gĩthũngũri hĩndĩ ĩrĩa okĩte pressure oigire koguo no mwendagĩria ng'ombe akĩmwĩta broker ya ng'ombe ciakwa akĩmwĩra nĩ ndakũhe rũtha ũthiĩ ũgĩre kuraci cia iria mĩtũngi thate ũrehere arĩmi a gĩthũngũri nĩ arĩ arehe rĩu gũka
guturaka kono uratu akira bara ya riukire gito tiko to horithania guka kwaje kugata ngaka no wanga gwika gito tiko to horithania atorithania ithu ne tuahegire pesa ne twareire tau na turaigire every 3 months magokaga na magoka ugo marokete na pesa nyingi tukaria pia no ne tweoe na ne twira tweka 2027 kabisa. Mimi nataka kusema hivi kwa sababu nilikuwa women rep wa Kiambu na sasa mimi ni mjumbe wa Kiambu. Kazi ya kujenga soko hata kama pesa imetoka national government, market are fully devoted. Kazi ya kujenga soko ni ya Wamatani, ni ya governor. Kwa hivyo rais wakati anakuja hapa Githunguri ama anakuja kule Lari ama anaenda kule Thika, aache kuambia MPs wajenge soko. Aache kupatia MPs nguvu ya kujenga soko sababu hiyo sio kazi ya MP. Hata kama pesa imetoka national government, kazi ya kujenga soko sio ya MP. Kwa hivyo rais kama angetaka amani Kiambu, angeita Wamatangi na aite Ale Sing'ang'a wa Thika. Awaambie wacheni vita kwa sababu kazi ya market kujenga ni ya Wamatangi. Lakini saa hii anakuja anatuambia mwadhani ya gosho, alafu anaenda anatuachia vita hapa. Anatuachia vita na anajua kuna vita kwa sababu hiyo vita inaendelea, mnaiona hata kwa TV. Unataka kuniambia hajui? Kwa hivyo rais kazi yake ni kuja anasimamisha kama Warebia aliyenetu wa Mushomba, anatuachia vita. Anataka tulimane hapa. That is what he is doing. Na kama ni mtu wa amani, angekuwa ameniita mimi na kama Warebia kama anataka kunitumia. Amwambie viongozi tumfanye kazi pamoja. That is what a father does in a house where people siblings are fighting. Isn't it? Yeah, lakini kazi yake ni kuja anainua Kago, anaacha Kago wakilimana na Wamushomba. Anaenda Thika, anainua Ares, anaacha Ares wakilimana na Wamatani. Anaenda Lari, anainua. That is what he does. He wants Kiambu to be completely in conflict and social disunity. Hiyo aingilie katikati kwa sababu anajua tukishikana kura zetu 1.2 zote tutapatia mtu mwingine hatutampea. Na walikuwa wanatuambia tulisema vijana tuwasema Ruto must go. Ati waliniona na vijana. Mimi vijana wananipenda. Wanapenda hii skati. Nikuonia. Wanapenda hii skati sana. Wananipenda. Na nikienda Githunguri hata saa hii wananipenda. Sasa wakinifuata na usiku, mimi niko na control ya watu bila watasema. Kwa hivyo kama wafanya kazi yake ya ukuruka. Na sasa unataka kusema hivi. Nataka kusema hivi. Kama Warebia alipatiwa kazi ya board member wa NGCDF headquarter Nairobi. He is a public officer. Na kama public officer, he is not supposed to be involved in politics. Kwa hivyo nataka wale ambao wanapigania haki za binadamu na wanapigania katiba ya Kenya, muende kotini mupeleke kama Warebia kwa kuingia siasa na bado ni public officer. Na hata mimi nitampeleka kotini. Because he's a public officer, he's not supposed to involve himself in politics. Na sasa tunamuona kwa politics, alikuwa anakuja kufanya nini Githunguri? Alikuwa anakuja kufanya nini ofisi yangu? Anakuja kuleta vita ofisi yangu. He's doing politics yet he's a public officer. And I want to appeal to the headquarters ya National NGCDF to release Kago back to political arena. Akutwe kazi, arudi siasa, akuja pambane na Wamushomba na keria yake. Asante. Very good. Hiyo kazi pewa mtu mwingine amelemewa. Anataka siasa. Na niye kikwede jogua ya mimi si uzi yangu iwoga. Mimi ni yule mama, yule wa Maumau.